Nah, hari ini aku mau bikin sate ayam nih teman-teman sama kuah kacang. Sama si Kimi minta gado-gado lagi sih, tapi hari ini aku pakai buncis juga. Nih, buncisnya modelnya gini. Yang biasa nggak bagus kemarin pas lihat di toko. Jadi aku beli yang kayak gini aja. Nah, sekarang aku mau nunggu ayamnya dimarinate dulu, dibumbuin dulu kira-kira 15 menit atau setengah jam lah ya. Diemin sambil nunggu rebusan sayurnya. Nanti aku taruh di sini. Ini grill yang buat di dalam rumah. Bisa di luar juga sih, grill kecil. Ada nggak di grill yang gede aku bikinnya. Jadi tinggal tungguin dulu, didiemin. Sekarang aku mau masak sayurnya. Sekarang aku mau tumisin bumbunya teman-teman, kuahnya mau bikin kuah kacang. Tumis dulu bawangnya. Ini tadi cabai sama kacangnya udah aku blender, masih ada tekstur kacangnya tuh kelihatan. Oke, kita goreng dulu sampai kecoklatan, habis itu masukin sambalnya. Sekarang aku mau masukin sambalnya. Masukin, aku habis beli puzzle baru teman-teman. Nah, ini bisa di puzzle model gini. Tuh. Nah, banyak ininya, banyak bentuknya. Jadinya bisa jadi banyak banget. Nah, mami di belat mana? Ini ada banyak banget nih. Jadi aku seringnya beli beginian puzzle tuh, bisa kayak begini. Jadi mereka bikinnya banyak variasi buat ngelatih otaknya. Here's the box. Here's the box. Ada 120 bentuk. Jadi ngelatih kreasi mereka. Jadi nggak perlu buku ini. Dann kann man noch das machen. Oder das. Ya, melatih motorik otaknya. Oh, teman. Mami, die hat mir. Aku kasih air teman-teman. Kita tunggu dulu. Nanti kalau udah mendidih masukin santan. Ini satenya teman-teman tinggal mau grill aja, bakar. Ini sausnya. Sekarang aku mau masukin santannya. Ke santan. Ini ada creamy-creaminya. Ini agak beda dari kuah sate yang kemarin aku bikin beberapa hari lalu. Ini agak creamy. Terus kasih kari.
kasih penyedap kira-kira 5 ml. Tinggal kita tunggu sampai empuk aja. Mau kasih daun jeruk habis ini. Daun jeruknya. Nggak ada serai. Aku cari di supermarket lagi nggak ada. Jadi tanpa serai. Aku kasih kecap dikit. Kira-kira 1 sendok makan ya. Sate kacangnya udah jadi teman-teman, tinggal sayurnya belum. Ini bantuin masak, dia goreng tahunya. Sayurnya udah. Air ini pakai sawi, toge, buncis, tahu, terus kentang lagi terus. Arak meni lagi. Masak tahunya. Dan sambalnya. Sambal kacangnya. Ini lagi masak. Udah jadi teman-teman nih, gado-gado sama sayur kuah kacang ya, sate kuah kacang nih. Selamat mencoba ya. Wie schmeckt das? Lecker. Lecker. Lecker, ist gut. Was machst du denn da? Lecker. Läuft du da? Gut. Ja. Ah, gut, weiter essen. Löffel. Positiv essen. Oh. Ja. Das bis 120 vom, oder? Ich mache die ganz schwierigen. Habe ich schon ein paar von die schwierigen gelöst. Zum Beispiel der Haus ist zum Beispiel dieser Haus ist sehr schwierig zu machen. Mami, kannst du das schaffen? Mas nicht, das ist kein Problem, Mama putzen. Kann weiter Weil da spielen. muss man hier etwas aufpassen. Oh, 200 Euro! Ich will mal haben! Guck mal, 200 Euro! Oh. Das hier schaffst. Also, 200 Euro, du bist reich. So. Wenn, Oh! erst wenn du das machst. Ne, Mami putzt. Du putzt zuerst. Du putzt das ganze Haus. Da weiter spielen. Deine Pyramid, nein, Betty. Ich mache mir 200 Euro. Danke. So. Mami, ich mach das schnell, danach mache ich weiter. Oh, na, mal deine Pyramid. Hast du schon abgeräumt an Decke? Was für Pyramid. So viel Mari-Kekse, Baby-Kekse gegessen, so. Muss aber filtern. Da, Mami, ich kann jetzt Mag Mama Bohnen makan zusammen singkong. essen. Mami, Enak. guck, ich kann die Bohnen jetzt zusammen essen. Kimi mag immer Reiskekse und ich mag Mariekekse. Beide ist Baby. Große Baby. Keine Baby. Nein, ich will Oh, auch habis mein sausnya Baby. teman-teman sengaja bikin banyak tadi. Nein, das ist mein Baby. Ja, jetzt nicht mehr Baby. Ja, ich will jetzt ein Junge. Fütter. Ja. Ja. Ey. Fütter mich. Kann ich auch gucken? Oke, ini mau duschen jetzt, Mann. Später wieder. Okay, Baby kaut. Kasih. Mana? Kanan. Bismillah. Bismillah. Kasih. So, leg. Leg dahin. Oh. Nanai. Nanai. Nein. Gute Nacht. Love you. Tschüss. Na, doa tschüss. Ashhadu Allah. Illa illallah wa ashhadu Muhammad rasulullah fili wa jaya wa ma kamat yani sodiro Rabbana hatina bedunya hasna wa fiyati hasna kina zabana. Bismika.
Mom, ich glaube, ich kann es jetzt auswendig. Buat Bismika. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kamut. Next mal doa komplit doa soalnya ya Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan Ayatul Kursi. Irgendwas. Gut, Tana. Tschüss. Love you.